Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesizini zakho la eMzansi, ungakhohlwa imbulu to subscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So ivideo ethu namhlanje mbweni nguphathele indaba engokheli Khumalo lokho etrend kakhulu kwi social media njengoba sazi ukuthi njengamanje kuqulwa lona icala lakhe usenzo meyiwa and ukheli Khumalo kusolakala ukuthi naye uyathinteka so ingakho ke lokho etrend. So kunodaba ke la oluphumile izolo oluthinteka na ukheli Khumalo mayelana nokuperforma kwakhe. So izolo kube nestatement esiphumile about ukuperforma wakhe ukheli Khumalo wenye ama-event eyenzakalayo la eSouth Africa unyaka nonyaka. Uma-ke sikuyo le nyanga August for abantu besifazane suke ibhekiswe kubantu besifazane ke le event njengoba sazi ukuthi nge-9 August kusuke kuyiholiday kusuke kuyimbokodo iholiday lembokodo izinto ezenzeka ngesikhathi se-apartheid. So ke baveza istatement la ukuthi ukheli Khumalo ngeze bekhona ke le event bazomsusa kwi-line up ngenxa ke yayo icase yakhe usenzo meyiwe yenzakalayo njengamanje and ifuna ne-social media abantu bakhuluma izinto eziningi ukheli Khumalo so bathi bona bazomhoxisa ukheli Khumalo kule event up until kuze kutholakala iqiniso ukuthi ke ngabe uinnocent na. So injalo ke mbuli indaba ethinta ukheli Khumalo uthema kuphuma le statement yabantu abaningi bakhulume khona ukuthi kumele bade ahlahla akhanselwa for ukuperforma amagigi kuningi impela ade kukhulunywa abantu njengamanje ke siyazi ukuthi ke iyona icase yakhe usenzo meyiwa kuyi-trial and ibhizi njengamanje iyo lokho itrend kakhulu and that's why bemkhanselile nayo ukheli Khumalo because kuningi ukukhulunywa abantu kwi-social media and kuyavela ukuthi ulinked lapha no-accused number 5 so nje kuningi kakhulu ukukhulunywa umbukeli ingakho begcineke bemkhanselile ukuthi ke performe kule event abantu besifazane eyenzeka ngayo inyanga August unyaka nonyaka. So kodwa ungakhomenta yambuli ngitshethe ucabangani ngayo le situation yakhe Khumalo ngabe inhle into abayenzile or wrong, uthi ucommente lapha ezantsi. Engithi nje mbuli danke ngiyazibongela.